Maintenant, mi kodo le hweru mi bi mi ma do dagbe a hoso zangbe sofi plus son si ansan watango we mi kode home hoja ma home ton le yo hoye henu pepe le yo mi na seye matin libre home ton ejiwe mi na be sinu mi Natin ni pondo ben jile ne ekana agbe o tai passa fo adoko o me na no to pon la me na to pon la po do bode o ton teme le po e na so eto azin ko ton le diro beneto bi kwi me on e home din na ikanu no mon koton bo to pon le me on ti to me le ko de lo be sin home kaka so je fo dugbe ton matin li e home ton ti me do ben jile no bo egbe jiwe de gbangban lo bo na je so do ten to le azin ko to le ji teme lo a che passa fo adoko sin apapwe Martin libre e home ton do po ele a dozo gbeji do menjile ne kan agbe bo to gan sin azin po yo gbe ija yo so mi da ho mo nkan ton tarata podo wada ipo e lo mo ma ho ngbe a won mele koro wezun kan e Christian yenu sidion e yo no da ho de e kan na bo yin ti to mele be lodo obus o Benin uni et solidaire Benin ville ye ro po bo do gbe so bo ran si ho wa hoja no wada ipo do tarata po Christian yenu si bus e kana lo so ye hon yin bo e ndo bibi o to ko gbeta ro poropo kan we atomo e we ro bisu ne me di bonasi ho no wara ipolo tarata gudo lo so mi to gan ton da ho e jawe osin o ye kamen barako sin to me ton matin libre e se hodo ton e ti me pondo men jire a hoso Mohamed Siso o to gba me horeti boro to ene me bo ya na de so lo bo renso ye me to gba teme le parako beneto mi to en fi e mi an le ko bo matin libre e parako mo men jire o mereti bo eyo iwa mo agbaza to funfun so lo a konton ta lo eyin o ha o gema to me lo para ko fremo matin libre e do para kle e we mi na so tin o ja ma enio e ho me to ti me do menjile de e kara agben bo no bi den to kan ji aji ocho pe nu do de menu gun sin agbasa don diyan e koro ntoro nton mewe bo me na azo he ho ran se po e fine teme le yo e koro nton to e ho lo ma no te bo azo na be para kle do po e wa bo ti me po ndo menjire ne kara agben bo wara ipo tarata ko so mi da ho to gan ton e jawe lo ko ye ko di yo e na si ho yan hwan bo no bo do e ton lu de ji ona tin do ye me e ro mo no sin kan me ton le yo ye ro ti to mo ko ton blo e su ti tengbe bo ro Tonji ache kwa safo adoko san linu won para kle do po e home ton ti me do menjire do to pon mi ton le metiyan ti to me ko blobo ko to bi hui geze le bo me na yin to kon la gan to kon la vi gan teme le home diyan kaka je fo dugbe yo e ko do nu mon ko to na blo so e do azin po ji teme le chronomètre e home ton yo e ba mi na so di o menjile mi mana ti me mi ko do menjile bi ko na fa so sin to o meton ne kala agben bo yin vi po do atin teme de le tiyan be sin ko ji sun e mi na bi otin yo azanu kan ton gbe po won na don ko e ton do to nu to wi to sileri bo e na si huje nu mon ko ton sin o le du ji o hoja ma tin do menjire bele to mi ton e si ho sa fodo afodo be nu to mo hun le yo e krande bo je hun gbe bo je gan gbe de so ti tengbe décryptage info e wa igbe ti me do menjire ne kan agbe bo akwezi kan e na lito de so ti tengbe to le tin bo faga so sin o ye kan me on décryptage info e ti me do menjire gine to ko iko yero tito edin bonu kon ina si hotin bo akwezi kan e na lido re su titengbi yo e koro wezumo ko ton jile ti bo hoja ba e se bo so iwe ko ton jin fraternité e we bi na so di menchire mi no boy e kwa zan yo de bo to gan Patrice Talon e na no kan sin po ji ho menchire mi azan kan we ko ne ro pipo edin yo me le di bo hoin to e yo azin pe ton ko ro fo e na ba me do fine we ya azin po le na no mo kaka je ho nu azan kan we ko le na wa iwe adio no cambio hu igbonlagun e we fraternité so bo so do we ko di do fi o menchire mo duro no cambio ro menjire ne kana wa gbon do ye kan e ne menji o fraternité do po e lo mo no menjire a che pa se afo adoko sin alinu ne kana wa gben bo me na to kon la gan to po la vi gan bo ko do bode o ton we de kha yi to teme le e na so do azin ko ton di ho me din po e na kan mo ko ton ro to pon le bi ku me ro be ne ko sin a e kun gbanji o fraternité e do bo hu de to emblème toujours et remettons yo et mo menjire no boy da me no sin agba sa fine me tin bo ye te o aton ma sete do to ma sete ye te yin do e no mi pon da me no kun tatongo tenengo podo go e so e tin po me on o den alada tin sera pe no si iwe ni le tin yo adon ma sete me te o asin po eje kore do apa kwe no pe no kun do
Saint-Podo, à Kwezi Kanali, donc aussi à l'Inois, il était, et que c'était si à Zimpo énergie, pédé pour main, il est au final, les bangbang pour le final, Joe Benon et Etion, les Kanagwe, bon, mais à ça, on va t'attirer, titing, et là, si vous l'aidez tout, bois, on do candio, et chrono, mon coton, tout, et Roja, ma l'emblème toujours, et Wai Home, bon, mais d'abord, Joseph, Joe Benon, Bora, so, il y a des règles, au final, bon, nous, bien, tout candio, il est temps, et ouais, et toi, il ouais, quoi, ton dit le film, matin, libre, et dit, ouais, bien, les vols, ko adomin etime mi ko do me jele no bo egbe gbangban diwe de do bo ye me ya che kwase afwa do ko bo rano asin ko dede jiro to pon la vi mi ton le me ko bo de we ton le ko e na je isodo asin ko ton le jibesin e home do bo hoja e ma e se bo so yin owe ko ton ji bo matin libre lele ko a ho mon ko don ji no go time do me jele no bo e lo gema fine do para ko yan de tim bo funfun ko ko ra kontanta bo ti o ton mi moto e wa yin do ha mon ko to me bo hoja ma ese bodo ha era chermi hoja ma e home ton le yo o mina no te lo fene bikodo todo me bokodo o beji non nuwa mi ton le